fiti ani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe. Memamo Akua Bastronko eba too much GHS so midi edena na ama obusa na sabe so de ma de dwano de na trending issues abeto dwano ena mede ebeso mo ewo efide so sesi ada ni papa kwa what trending ewo Ghana ha on all the platforms so and just say news arena niano ene doctor Akua Oteng A da adonko bites any ebiemo so no angel broadcasting corporate network ano ela sabre wono so eged din ewo Ghana ha na ni aso egina allegation fofra kofo keka tese wo mo edi ato no so say we responsible for another pregnancy. For according to blogger or what Instagram and the those called celebs, Dr. Akua Oteng any ne ex-wife Akua GMB ne former daughter to Akua Chino through a year the Golden Stool program no kai ya ebrana Akua GMB or the World Angel Broadcasting Network one no now organizing program B I D that's so a year the Golden Stool and also your beauty pageant one na start form Aniwaa one mo ba bontibe portray omo talenta one na Aniwaa bakwa abaya bakubia na owosa pageant no emu ana ne din ade Aniwaa te so wo ben Akua GMB pa no friend mommy na nunti no fe Dr. Akua Oteng so that no se ada bepiem se abawe afaye fun ede ama Dr. Akua Oteng according to blogger no abawe sha sia nkofo ewu yi a wo mo shate se mo ka no wo be yi no wano so wanye no kreda na Dr. Akua Oteng je se no Akua GMB aboa no ahwe no so akochi na eyi na ba bonti ama sesi ade wono so ni di etere ko echira na tese ni kofo enim no as Aniwaa of the Golden Stool na yeden ena wo sa dani nechi eri kire Akua GMB edni nikunu enya sign kitanwode ni binti enye no kreb na nunti ena nam so ema blogger no ede beto aponti enu no di bisa gay se enti se enye no kra eba ni sign ena sabre wafa yefun enu no Dr. Akua Oteng ede debusa for yen fan no say na wode ebetu dwa ewo ni Instagram post no shasep say wode Akua GMB na mu sali amwakoa the picture ebetu ho and what trust say eto aso say so many people have judged her wrongly over the saga between her and ex-husband. Do you think if this lady was as talkative as the rest anka eja ento Ghana, but she is the silent one? And some of us hold so much secret, but we choose to sit on them. So she has really suffered in her marriage. Best friends sleeping with her own husband and later partying with her. That part cry, I won't go there. The evil girl knows herself and what she has done. Someone she groomed and introduced to the public through her show, Miss Golden Stool. Aniwaa is pregnant for her ex-husband as I'm typing. Bolabed, you know I know the real father of your babe, cause I dined at your camp, but who hear me back say time will tell. I don't know what the air patch said. Abayiwa Akua GMB obi anka wafanya mamu pi Ghana ha go fatrete mo sa wono so judge no for so many issues abafa no na so ni niam no abaya we etimi akana no atum efa de ekoso wono na oka obi na no akire ensemu wo Ghana ha de akire Ghana fa nka bu se go fo bi de wo mo ekapa wo pretend say wo madam fo pa ne no na so be ko bi akire no no ma fa nechi na chese ni kunu ene wo mo ediji wo manim na ediem to dem ma odi Aniwaa edi ebe mu no ene se wo kofa Aniwaa video anu no na wo kasa ewo mu no so de to ase wo se Aniwaa, you remember you cried on me last year that what people were saying about you and Dr. Oteng were lies.
Now you can never do that to Akua. You lied to me, you confused me. Daddy, daddy, daddy. Sana wo daddy no. You are now pregnant for him. You didn't even remember what Akua did for you. Ade na muma onya ye mobasa. Poverty, 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 poverty. I blame you. And no, what they ever say. Aniwaa edi enibre any ohia our timunity Akua GMB madam and I said the coach and role model Akua GMB ni kunu aye Dr. Oteng A as a brace ano abawe afa your phone at the man according to Instagram blogger na usafo and same way amatese siano a trick gun for Adrian ko CBB to say hey Nanti Akua GMB enti na for seven to the call that far na say obi na kwa obi best structure bia no the me a chire du kunu na because e ba ne sen and wo ba a wenyi a waso a ware no weti onya kunu a ware na wo de wa ware for wo na fofo mama te say wo na fofo etimi afa wachi ene wo kunu atwem na enye krabo ye te kra no this year nkwa no afia cha say ye te say Linda cha bi so to the bed no so sakla no ya Dr. Oteng eba no crown for the bed de bebre say Akua GMB no quote the mansion is that say wo ginik mu oba beto so as fit white ono so prensa ono so beto one chat now here no create a chila in the middle of the year sabeto just say Akua GMB the close friends be to say Emilia Probe any ebiamu so to shibuache omo afanichi any niknu to say atwemple mu de amanuntie na so ma to say omo ntem atete ne niamu no na to say Akua GMB da so aye na fotem e ma to say Aniwaa yi so a wa coaching I didn't have out to say they true Miss Golden Stone one mo be ehunu no so efimi afanichi ene ni kunu akọ wo de na Akua GMB ni na fotem na kwa yese yare akwese yare na be ohun be yin pa se wo be pa anu edro ni wo ba anu edro no de tena bia simpa de na amane de afepa ene wo be so bi e wo bia sim na e den ene na fotem wotimi bond da for yonko bra esa e de se wa bra bo se nka hukunu yi krampo no wo yo bia nka Ghana ha yebetimi aka se iskafo nwo mu krampo no bi kanti e den no di nkolasem sa e den nkofo mu ni brew e ben hukunu e ma wo mutimi edi wuduma se e wo bechi na ne nie mu so ebi so e ka se enye ne samo obi wo krapa da kuma penti wonu ohun problem se wo ye obi emwa na se se ade dia ma papa ye kra asane se wo ye obi mwa no so afa no adwen wo ye obi mwa no ni gina mwa no so afa no adwen e de akweta no ntise se ade dia se wo dwen papa ye ho bia no wa no wo de receipt account se na be ya wo ye papa ni wia no o ye papa ni wia no age ho receipt se na be ya that should be enwa semba we se o receipt se wo da kono ta da no kaya me your papa we and I also did aketa we chamti we ye nyaje between us na we there papa betra heavy we there wada na ni niamu no nipa do so amu she yesi wotu bo ebo baya de ara na se de ara ebesa ba osubiem nti se obi enya arehemu wo mu ehun se we adanfo a obetimi no anante na wode ne nyama chocho no bonko na wonim ne kunu na enu nti wo bere se wamni abre ne se ne kunu wosika entie na se otimi ye ni ye otimi to nyama ma ne na ntu de ni bre ebe akochi ne kunu e woni chirika hu de se no no so eti be hwere no kunu saa na wo so a wo beje no wo so betimi ya hwere na a oba foforo bi so betimi de di saa wo so be hwe wo saa nti wo di ye obi no no aka hu se na wo so betwa no ho e di aba wo nche na asem de allegations enu ti ye de be si ase na nso ye ni e di ekire se no kre se Dr. Oteng wa saka no biem asa anyema ba yo foforo ye Akua GMB na mu wo fa ni sem e ma ne be ye nipa o tie sesi ano se no kre enya no kre ye hu emu no kre a ye de be so we video so need to subscribe if you want to subscribe ya na say bia mu so no share video we ma do for abusuafo obi bia no so fa ni ndi ensem no echi ebi na me ka ne sa no bomodi ha na follow yen we Twitter and your Instagram handles at @too_much_gh_, Facebook so @too_much_gh na ama obusua enemy din na me ya doma ye besan edi ehia pe makramo.